ntago wabishobora uri wenyine wawe mu rugo, ariko kuko tugiye gufatanya, tugiye guhimbaza Imana, tunezererwa Imana, kuba ukiri ugihumeka ni ukubera Imana. Haleluya. Reka twumve. Hari igihe uba mu bigeragezo bikaze, abantu bakakuvuga ngo urajyahe, ayiwe ayiwe, ariko bugacya. Ayo mashyi mukomera hano muyakomere hejuru. Imana ibaho umugisha. Mbere yuko ndirimba cyangwa nkoresha iminota bampaye, ndashaka kubanza kubaza mu bantu bari muri iki giterane, umuntu waje uyu munsi atarabonetse ku wa gatanu, ntaboneke ejo ku wa gatandatu, akaba yagize umugisha wo kuboneka uyu munsi ku cyumweru, azamura ikiganza. Abari barabonetse mu yindi minsi, mumfashe dukomere Imana amashyi yatwongereye abantu. Haleluya. Haleluya. Igiterane cy'iminsi 3, hari abavuga ngo tuzajyayo ku cyumweru ubundi agakora imirimo ye. Hari n'ukora imibare akavuga ati nzajyayo ku wa gatanu, ubundi wenda muri weekend ajya nko gusura abantu yarabipanze, cyangwa haba ubukwe n'ibindi birori bitandukanye. Sibyo? Turabashimira rero ko mwagiye muza mu bihe bitandukanye. Njyewe nageze hano ku wa 4, abantu twari kumwe muri iki kibuga, twari hariya ruguru yiriya tente, turi abantu bake cyane. Buracya ku wa gatanu munaza muri benshi cyane, n'ejo muraza, n'uyu munsi mwaje. Navuga ngo nimwikomera amashyi kuko mwitanze mukaza, mwagize neza. Uyu munsi rero ni uwo gusoza, murabizi ejo nta giterane kizaba gihari, nibirangira turataha buri muntu, abavuye iyo bavuye basubirayo, nanjye ndimo. Ariko kubera ko hano nakunze ndongera ndahari, hari ahantu nagiye ngisambaza numva ziraryoshye, ndongera ndahari n'igihugu. Haleluya. Haleluya. Amen. Noneho nabonye uyu munsi turi butombore. Hari abantu bari kujya hariya bagafata udutike, nabonye abandi bajya hariya bagafata udutike, niba hari n'ahandi mudufatira, nagira ngo mbagire inama tombora itaragera. Nufata udupapuro twinshi ntabwo uri butombore. Ako mbaye nkakubwiye, nufata agapapuro karenze kamwe uraza guhomba. Iyo ugira ngo utombore ufata kamwe, nuba nufite twinshi uhuta gafite mugabagabana, kuko iyo barimo basoma imibare babihigiye. Niba ufite urupapuro 5 ngo uzabusome umwanya basomamo, ureba kamwe ukamenya ngo ntago ari wowe, ugategereza undi Imana igiye guha umugisha. Nugira bwinshi n'ubundi baragasoma kabure kandi ugafite, kuko utarakageraho bahita bavuga ngo turahagaritse, ngo ubwo tugiye ku yindi nimero. Nicyo kibazo kiba kirimo, kubera ko mbibamo ndabizi, kandi ndabifuriza amahirwe mwese abafashe udupapuro mugira umugisha. Abafite udupapuro mugira gutya muzamura ibiganza ndebe. Ko mutatuzamuye nimuzamura udupapuro. Abafite udupapuro mutuzamure ndebe. Za telefone murazitwaye tu. Nabibo. Reka turirimbe. Nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bakunda kunyita Theo Bose Babireba. Naje mvuye i Kigali, niho ntuye, ndabivuza abandi nabo bajya kudufata. Nutagafite ajyayo mutumare, birangira ubundi amahirwe nakugwaho akugweho. Haleluya. Haleluya. Reka turirimbe kubera ko umwanya wawe urimo kuducika. Tugiye kuririmba duhereye ku ndirimbo ivuga ngo aca kuriya, cyangwa mu Kinyarwanda ijambo rivuga ngo reka kurira. Bwira umuntu mwegeranye ngo reka kurira, Yesu arakuzi. Reka Yesu tumwongere amashyi ku
wahoze azi n'amazina yacu. Naza gukenera amashyi mugomba guhimbaza Imana. Niwo mwanya mubonye iminota turi bumare hano duhimbaza Imana, ntago wabishobora uri wenyine wawe mu rugo, ariko kuko tugiye gufatanya, tugiye guhimbaza Imana, tunezererwa Imana, kuba ukiriho ugihumeka ni ukubera Imana. Haleluya! Reka twumve. Hari igihe uba mu kigeragezo bikaze,